ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯝꯐꯦꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯕꯤꯁꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯄꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯈꯔ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯕꯒꯦ? ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯧꯒꯗꯒꯦ? ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯊꯣꯟ ꯃꯊꯣꯟ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯔ? ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯔ? ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯄꯇꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯆꯥꯕ, ꯁꯥ ꯉꯥ ꯅꯨꯡꯇꯤꯗ ꯆꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡ, ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄ, ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯥꯡꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯔ ꯍꯦꯄꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ? ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯈꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ 95% ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ, ꯏꯌꯥꯗ ꯌꯥꯏ, ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ, ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ, ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ, ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯤ, ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈꯁꯤꯡ ꯑꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ, IRB, ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ, 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 ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯌꯦꯁꯟ ꯀꯝꯄꯦꯜ ꯑꯁ ꯇꯨ ꯁꯦ ꯏꯠ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ, ꯁꯅꯥꯅ, ꯂꯨꯄꯥꯅ, ꯗꯥꯏꯃꯟꯅ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ, ꯁꯅꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯁꯅꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ, ꯑꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯇꯨꯒꯦꯗꯔ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯌꯁꯂꯤ, ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯂꯩꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯄꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ a happy family is a family who stay respectfully close and playful, chooses a louder daily, and doesn't sweat the small stuff, showing their affection for each other in a variety of ways, telling family members that how they feel about them, considering each other, including each other's feelings, caring each other. Masini makoy na haibisi. Nungayba imong ama haibisi, imongduda layriba miyoysing adu, amaga close oina, amaga ikay kumnana, layminaba, aduga, pagi jugoy,
tauba sanaminaba nokminnaba aduga showing their affection hiram tungan amaga nungsinay haiba utjaba telling their family members that how they feel about them amana amabu kamaina kayamuk khanjabage haibidu hainaba khanghanjaba considering each other amana amabu khanjaba care tawjaba including each other feeling amana khanbadu amana su khangbiba caring each other amana amabu care tawba yengsinnaba imung adubu happy family haina khangnai haibisini hujikti tungan ba akang ahisingdagi aikona nungaiba imung haiba artha definition taba pangre adubu hujikti aina semjaba definition tare ina sumaina iba lay nungaiba imung haibisi imung dugi administration fajana layba imung duda imung adubu yengsindiba mama mapa oigera machasing oigera makoi masagi responsibility dubu fajana munna khangba achowa pikhai da bida awa nungai gi polum puminnaba afafatta oigera lingjel manana unity oina leiba nungsina paminnaba imung adubu nungaiba imung kowi asini egi self definition aina definition tining ba aduga atopa amana aina yamna pamjaba ama hairake aina angang oringidagi tarakpa amani madudi nungaiba imung ase nungaiba imung sargana ngalay mapasinggidamak ningthau laybakni mamasinggidamak matik magonni machasinggidamak paradisni masini aina sum khanba masidagi henna phajaba definition ase leiraroi thengna haina hairadi ei haimanna thoi haibasi chau tawtana haijani amuk hana pathurake nungaiba imung se haibasi sarganak ngalay mapasinggidamak ningthau laybakni mamasinggidamak matik magonni machasinggidamak paradisni amuk kangmunna khanba taragadi kayada nungaigadaba imung ano masina haibasi sana lupa natraga building AC gi building da layba sing adubu nungaiba imung haina haiba natte adubu amaga nungsinana shanti layna hingminnaba Jesu na imung adugi ruler kwaidagi head oibadi Jesu makada mapa makada mama amasung lasta machasi adumaina layminnaba Jesuna rule tawba imung adubu nungaiba imung asini masigi definition na hainingase adugumlaba imungsing adubu ni nungaiba imung haibasi adubu mi kharanadi sen sana lupa natraga building yum nungaiba da paladi yare nungaiba imung adu oire haina khanna mi sule khalle chumbadi manba adubu chumdaba karigino hairadi sana lupa pikhan na layba aduga yumsu nungaiba AC yumda panba hawa su chaba adubu kapna pitana tana kapna chaba thakpa kapna tumba mi oi pitana tana matam lenba mi oi lising lay haibisi akoina khangi maramdi happy family haibisi sanana lupana AC gi yumna piba ngamba nate haibisi
ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ how can we be a happy family ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ इहान हानबदा मपासिंगी थौदा responsibility of the father in the family adu kona yengminasi mathangda mamagi mu yengminagani mathangda machasing mu yengminagani aduna ihan hanbada nungaiba imung happy family habji phangna kuidamakta mapasing thaudangdi mapasing thaudang yengminasi mapa hairagasu ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯄꯥꯁꯤꯁꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯐꯥꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯅꯤꯗꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯅꯤꯗꯁ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ spiritual ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ quotation ama lay spiritual father carries the heart of the heavenly father with him aduni spiritual father thawai oiba mapasing asina mahakki family machasing magi nupising thamoy adu isorga naksinahalu he loved and cared for his spiritual children through God's love and care. Isorgi minumusi care oiba adugi matung ina mahaknasu mahakki family thawai gi oiba machasing mahakki family sing care tawbi nungsibi aibasini and he begat them spiritually and provide them mentorship, spiritual covering, guidance, and spiritual parenting, aduga oversight. Asina si spiritual father na imungda sumaina ditobi yengsinbi aibasi kon bupangi. Aduna si responsibility of the father haibatargadi imung nungaiba imung haibisi pangnanabgidamagta mapagi thawdang ahanba point haibatargadi parent must love the Lord. Deuteronomy chapter 6 verse 6. Asida ko na upangi mapasing asina isor asibu nungsigadawni aibasini hoy Deuteronomy chapter 6 verse 6 asina di
ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯔꯣꯅꯣꯃꯤ 6ꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ it is a reminder of who God is, all He has done, and the amazing opportunity we have to respond to Him with love ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯒꯣꯗꯂꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ, ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯋꯤꯁꯗom ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯝꯃꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯁꯨ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ. ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯕ, ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯍꯤꯡꯂꯤꯛꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯈꯪꯕ, ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ, ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯀꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. Number 2, the responsibility of the father. Point number 2, ꯑꯗꯨꯗꯤ to love his wife or family. ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯃꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Ephesians chapter 5 verse 23, Ephesians chapter 28 verse 33ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ. A Christian man is to nurture love for his wife and family as Christ continually loved his church, so men are always to love his family ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ. ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯔꯆ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯇꯤꯅꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯏꯃꯨꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ, ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯣꯔ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯇꯤꯅꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯨꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ. ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗ. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯣꯔ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ, ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ, ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯣꯏꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯒꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ, ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯊꯧ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ, ꯃꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯕ, ꯃꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯣꯏ, ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯣꯏ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯔꯛꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯏꯟ
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯦꯄꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯡ, ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ, ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ As a Christian man or father is to bring leadership to his home and family. As Christ led the church, so men are to, father are to lead their family. Haibusini. Ephesians chapter 5 verse 23 mukona. Yengba matamda yengadi phangani. Adudina mapa imung amagi mapana tawgadawba asi leading magi family, magi machasing oigera, nupising oigera, any work or any activities, spiritual things gi oiro, and physical things gi oiro, any activities tawgada mahaksina, he must show or direct them as an exemplary life. Asina ko uwa pangasi. Mapa haiba asina tabaki oiro, kariki oiro, mga hiram khudingmakta mga exemplary life. Mga example do show tawruga mga family asi lead tawgadabani haibse ko pangi. Kudam mo na yengmata hujikandi mapa oiriba singsina makoina thakningba thak, chaningba cha tawraga lay. Adubu machasingdi thakanu adu tawganu adu chaganu hainadi takpiba. Adu oidabani. Machasingna asigumba fattaba chahaningdaba thakhaningdaba taragadi mapana mahakna mapa aduna karimata chadabida intoxicating like wine or drugs or any intoxicating adu chadabida machasinggi mangda exemplary life tamjanangai oibagi punsida mahak hinggadabani. Adumaina example adu show tawgadabani haibisini. Magi imungda adumaina example life tamjanangai oiba lamchat oigera, manner oigera, bebhar oigera, wangang sangangda thabak oigera, idam khudingmakta chaba thakpada oigera, adumana exemplary life adu utkadabani. Adumaina directing or lead tawgadabani, magi family du lead tawgadabani haibisi ahumsuba point da akhoi uba phangba aduni. Ahumsuba point asiga mari leina aina yamna nokningai oiba yamna funny oiba wari ama ningsingi madudi karino hairadi mapa amasina machasingda sumaina hai hoi chasa aina ngangba aina haiba khudingmaksina hoin illo adubu aina tawba singsigi noidi tawba yade tawganu haibisini. Karigi adugumba wadu machasingda haibra haigadi mahaksi ngausinaraga maramata yu thakpa aduga intoxicating chaba, drugs chaba adumaina laibagi machasingda adumaina ngangbibani. Adubu adumaina lead tawba, adumaina directing tawba mapaduna kayamuk ababa machabu senggadage, imungdubu kayam yengsinba ngamgadage haibasini. Maram aduna exemplary life tamjanangai oiba punsina hingba imungbu lead tawba, directing tawba haibasi aduki matik darkar oi. Karigi exemplary life haibasi darkar oibano haiba taragadi akoi ahal lamansingna hainaba lay paurauda sajina angangba color oiradi machasingsu red color angangba color oi hainai. Aduga waifu mapina theina chatpagi machasingsu theina chatli hainabasu lay. Adudina imungda mapasing yamna tamjanangai oiba exemplary life oiba
maong hingba imung asibu yingsinba lead tauba directing tauba haibisi asuk matik macasinggidamakta amadi imung adubu nungaiba pangnanamgidamakta darkar oi haibisi koina ahum suba point ubu pangwa aduni 2 Corinthians 3 verse 2 to 3 koina pamu tamnasu hena yan tabiramgani bab tabiramgani nungaiba imung pangnanamgidamakta mapasinggi thawdang point marida muk yengminasi teaching or instruction asida discipline haina chingba punishment haina chingba se loina yawe madu kadaida phangba hairagadi Proverbs chapter 3 verse 12 aduga 22 verse 6 and 13 verse 24 si mayam sida koina sigi point mari se koina ubu pangani 22 gi verse 6 ta Bible na kari hai Proverbs chapter 22 verse 6 the Bible na kari hai angangsingse angang oiringaidagi achumba lambida takpi tambiragadi makoina chawrakpa mature oirakpa phawadasu nakoina takpiriba lambi achumba lambi adu adumak dum chatkhigani thadoi haibasi angang oiringaida achumba lambi adu koina takpi tambiragadi achumba lambi takpi tambiragadi makoina chawrakpa matam hanurakpa phawa matam phawa hanurakpa phawa badagisu adugi lambi adu thadoi adum chatkhigani haibasini adugisu mathakta Proverbs 13 verse 24 da asumaina hai machabu pudeba mapa aduna kari nungsijabani or afaba lambida chathanindabani haibasini aduna lamchat phajaba wangang sangang phajaba angang kadaida horai family da horai family is the first school for children hainabani imung da teaching bu phajaraba angang singdi compulsory lamchatta wangang sangang da manner da adum tamjanangai oiba ama oirani chongam chadaba angang hujikan yam khalakpa se karigino haiba taragadi warakpa imung da takpi tambi bahaibashi walakpa gini adunina teaching or instruction or discipline punishing haina chingmasing asi imung nungaiba phangnanabagidamagta mapasinggi thawdang gi marakta asi yamna mandatory aduki matik darkar oiba amani haibasina amuk hana haidukjaningmaduni sumaina English ki quotation amada sumaina haiba malai good that discipline their children hainako afaba mapana machasingbu discipline tawi warak wati phubi cheibi haibasi adunina instruction or teaching haibasi atuk matik imung nungaiba imung happy family haibasi phangnanabagidamag aduki matik darkar oiba yamna importance oiba point amani haibasi amukana haidukjaningba aduni detail oina koina dum point sangna explain tawba taragadi matam se aduki matik salakpani aduna tintak na koi yengminasi point khara leire aduna hujik point mangada muk yengminasi imung nungaiba phangnanabagidamagta mapasinggi thawdang responsibility of the father point mangai suba da karino hawa tarati providing or looking after a family providing or looking after imunggi darkar oidu pibiba natragana looking after yengsinbiba family adubu yengsinbiba haibasini a Christian husband is to look after or supply all the needs of his family Ephesians chapter 5 verse 29
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯐꯪꯒꯅꯤ. As Christ seek to supply the material, emotional, and spiritual needs to the church. Christna, Yesu Kristna mahaki singlup, mahaki church dubu supply tunay materially, emotionally, and spiritually darkar oibu supply tunay hibagumna imungi mapasingnasu imungi darkar oiba provide supply tugadawani haibasi. So a man should do all he can to provide for his family. Sigi point asida masida jeksingadaba amana paisa sinleye haina ichasingna pamba ichasing nungsi haina makoina order tawba khudingmak adu purchase tawbigadaba nate haibse ai haida chanjini paisa leye haina makoina apama makai moina haiba makai de pum panglai lai da targidi makoi ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯍꯣꯏ, ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯍꯟꯕ, ꯑꯣꯚꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕ नत्रगा रेस्पॉन्सिबिलिटी मागे थौदांग अदुनी. तरुक सुब पॉइंट मु येंगिनसी इमुंग नुंगाइब इमुंग फंगनदबगिदमक्ता मपासिंग थौदांग मरक्ता पॉइंट तरुक सुबदा करी लेबगे हायरदी spend time or live with family हायबसी तरुक सुब पॉइंट कोन उबा फंगबा अदुनी. A Christian father must invest a lot of time to live with his family, as Christ promised to be with us always. Yesu Kristana sumaki singlu, adubu, maki sebuk sing maki missing esibu. Ina na hoibu tat loina bigani haina. Wasak siba aduga chap manana mapa amang imung amagi mapa nasu mahaki machasi mahaki mapisinga spend time laiminadaba haibasi aduki matik darkar orbani. Karigino haibu taragadi machasinga mahaki mapisinga laiminadaba karigi darkar orbano haibu taragadi taibong panda laiba orba maramata burden lairakani, happiness, sadness lairakani. Adui matamnasu mapa amana machasingbu encourage tawba moibu harau hanba moigi burden adubu share tawba aduga exhort tawba asina chingbasinsi mahanga machasingda maki family ga tamdengadabani haibsini. Implore them or exhort them or encourage them sharing their burden asina chingbasinsi mapa amana maki family da sumain tamdengadabani haibsi point taruk suba point koina haidokjaningba aduni. Last point tarit suba point nungaiba imung khungnanabagidamagta mapasingi thouda tarit suba point praying for children asini praying for children or the family. First Chronicle 29 verse 19 koina yengba matamda David na Ishoda hailaki kanagidamagta macha Solomon gidamagta mana hailaki sa koina upangi ipa aigi icha nupasina na aningbagi matungna chatlakpa nahaki yathang asibu mapung phana inlakpa ngamnanabagidamagta aduga nahaki plansing asibu fulfill tawba ngamnanabagidamagta haina mapa amana machagi nupagidamagta haijaki ase koina upangi aduga chap manana hujikan family aduga mapasing asina imungidamagta family gidamagta magi nupigidamagta machasingidamagta haijaba haibasi aduki matik yamna darkar oiba
point target suba point aduni koina bible da su uba pangi job ki punsida koina uba pangami job asina kari tawi macha sing da man ayuk nganta haugaleraga macha sing magi nupising family members sing haugat tringe da mag haugaleraga o ngasi si cha sing na soiba asoi ngam tawdana ngai phattaba tawdana ngai haina ayuk nganta haugalaga magi family sing magi macha sing da mag na isoda haji kiba ma pratana tawbi kiba mating ibi kiba adu mayik sing na koina job na as a father of the family magi responsibility do mana pung khana tawbi ba adu akoina upangi aduga chap manana bikan ma passing as a father of the family job kunna tawba sing bikan leigadra leibra haina ko thiragi chama marakta tara su suwa haina kala mana maduna masi asuki matik darkar oi macha sing o ai ima ipa sing se ai damakta haijabi bathana tawbi haibise poina khangba matam chu makoina sumogi punsida ai punsidi secure oi haibise boiso phawi haibise maramana praying for the family or the children aduki matik very much important haibise arolo point akoina uba pangwa aduni point ni miyam lei adubo asai pa usida father responsibility of the father haibise matang asida losinage mathangda responsibility of mother mama sing so la mo si